Scooped in Sakata Manzini, Seclass Hill Studio, Sisakata Koma, Siselagat Internet, Siselana Uletaga, Angiland il Kobo Setelega, Estates Gay, Telega Life. Kanina ngabe ufuna ke virtual station la ku website uvele nje press ukuthi www.radioscoop.com. Do you want to advertise with Radio Scooper and stand a great opportunity to experience our cheaper rates? Call us now on 7605 3525 or 083 942 3901. You can also visit our website www.radioscooper.com. Hours a day, 7 days a week. Radio Scoopy is the voice of the Kingdom of Swaziland, showcasing our Swazi dynamic cultural experience. Radio Scoopy. Radio Scoopy. The voice of the Kingdom of Swaziland. Radio Scoopy. Akama imaswati akama itifeni ngebuve bawo tikapeni ngemasiko enu maswati khula Swaziland khula Swaziland singakhweshi emhambeni nemasiko ngoba angumgogodla welive bekunene Uyabona nanikhwesha etintweni yakini nemidlalweni yakini nibuyisela size mina nathi masinawe sigonyamanduna sikhululekile unikiwe amandla ezulwini wanikwe amandla ngeconstitution nebestiba nesimnyama ingani sesabeka inabengungemnyama imbethe umthimba Ninebelanga emzimba la inabona ngogogotseli wabeke uthotha tinguni. Ninebengwenethe nika babeka mahlokohla. Ngishokini maswathi lamahle. Ngishokini bongwane. Ngishokini imnyama libutho. Ngishokila mnyama imajaha. Lapha esigodlweni elitsitsine kalobamba. Ingani kushaya ingoma ingani kushaya umgubho. Mayihle imvunulo emaswathi. Ngimambala mahle masiko akangwane. Khula Swaziland khula. Khula ngwane khula. Bekunene sisive singemaswati sisive lesihloniphako nekuthanza emasiko bekunene lesikholwa ukuthi loyo mvo wethu lesinawo singemaswati kwathi ukuthi emuva sisukaphi
Walibusa makhosetive walibusa. Walibusa ngwane walibusa. Walibusa ngekuthula. Walibusa ngenhlonipho. Walibusa ngelithando nesineke. Walibusa. Walibusa ngenhlakanipho. Hlakanipho boyithethe busa. Usabeka ithethe somhlolo. Somhlolo beka ithethe ngwane. Ngwane beka ithethe kubanzeni. Banzeni beka ithethe kulabadzala. Walibusa msakandaba. Walibusa. Isokuwe kona Slomo Saloma Banda. Isokuwe kona manala itsafweni libhude indaba. Ingani libhude indaba laseliyayibhudisisa. Dlodlake boy dlodlake msakandaba. Khula Swaziland khula. Khula ngwane. Khula msakandaba. Khula Swaziland. Ekhaya eSwatini. Ekhaya kangwane. Radio Scoop. The voice of the kingdom of Swaziland. Radio Scoop. Solo sikhona khona la ka Radio Scoop la ngisakatha khona live la khona inhlelo nzanva kati yakho makiyo kametse la khona sikulethela tinono letingoma sikulethela nono lengoma ngemva kwengoma ngithemba utakufokotela usehleli nathi la ka Radio Scoop. Uthi lo munye loshayako lapha ekhaya emakiyo ungiviselani buhlungu yini lo ngenta yona cha ke mlaleli lapha ekhaya angaconzi ukuvisa buhlungu kuphela nje mina le ngoma lengushayela tona tingoma takho kuthi usaphuma kulena minyaka lona ngithi hamba 2011 mina angimati kimi 2011 ngimenyanyile ngithi nje akahamba ngifuna iphindze ngimbone empilweni yami ungiphathe kabi kakhulu kodwa umnyaka lo west neminyaka lokunyanya konjenga 2011 empilweni yami angikwadi ke wena ukuthi 2011 nje uyahamba bekuphethe njani mina sengigadze 2012 my success year sohleli naye yemakiyoki yosifiso kamete la ka Radio Scoop. When I look at my life, how the pieces fall into place, it just wouldn't right without you. When I see how my path seemed to end up before your face, the state of my heart, the place where we are. Whatever will be, it will be. Won't let the weight of this world bury me. We all want our place in the sun. Come whatever what may, it is done. Will you walk out on water? Will you breathe on heaven's door? Will you leave a path to follow the beautiful world? Suffer with me, I'm your friend. There's a river of love at your hands. You take your troubles and hurry
beautiful world. Yeah. A beautiful world. Ooh. A beautiful world. "24 hours a day, 7 days a week. Radio Scoopy is the voice of the Kingdom of Swaziland, showcasing our Swazi dynamic cultural experience." Radio Scoopy. Radio Scoopy. The voice of the kingdom of Swaziland. Radio Scoopy. Radio Scoopy. Hello. Sikubikela sika Radio Scoop ngibuta ukuthi siyatholakala kahle yini lapho ehlangana. Singajabula kakhulu ukuthi nalabanye ubadise ngalomsakazo. Every night, every day. Tholakala kahle. Bathini nje labanye abantu lapho nani badisa ngalomsakazo ka Radio Scoop. Okay, nangabuta sisi bathi bafuna ukusibona sita live lapho enhlangano. Okay sisi siyabathembisa sitawufika enhlangano sitokwenza le road show ukuthi bathi ngalomsakazo wa Radio Scoop. Lokunye letiyengcinamba lebahlangana nato yini nje sisabatshela ngalomsakazo wa Radio Scoop. Labanye bafuna kwathi ukuthi lona leligama lelethangala zomsakazo nganisuse lichazani kumbe ungabe nje namhla uyichaze futhi. Angingahle ngoba ngihleli naye engineer wami bheki la eceleni kwami babebheki mazibuko ngicela ukuchaze balaleli emakhaya bafuna kwathi ukuthi ngalegama la Radio Scoop liqhamukapi salisuse laphi. Ngibonge Gametsa ngibonge Mahlenya ligama leli lema directors K umele lo S umele Sipho K umele Bheki and then PHE umele Hloniphi so ngiloko kuphela ukuthi sikhuluma ngosi indiza machine noma yini. Ngicabanga ukuthi lapha ekhaya uyeva ukuthi liyasuke lapha ligama lemaswati leli nasi nje Radio Scoop asimani sikhulume ukuthi kunjani sikhuluma lento ngoba kusuka emsebenzini wemaswati kusuke kwentiwa ngemaswati cebile lokunye longakhuluma nje konke ukhululeko yini lokunye longasitshela ukuthi lokuyinkinga futhi lapha emaphandleni cebile sisenawe yini line ngithi mina asakhuluma letinye tingcinamba lohlangana letinye lohlangane nato sisakhuluma ngalomsakazo siwuthula kubantu ukuthi ngabe ngitephi na sisenawe cebile na mfana mdala ngathi songilahlekele cebile songilahlekele mfana nomdala ngidabuye phenze ngimthole simuve sabuya siphinze semthole simuve lapha emakhaya solongihleli nani makiyokiyo uhleli nani makiyokiyo Gametsa lapha ka Radio Scoop phela ngisakatha khona live ngisakatha bukhoma ngikuphi na ngisesibane hotel solo ngindanye kanye nawe njengoba ngikwethembisile solo unawe makiyokiyo isikhathi manje 24 minutes past 5 la khona ngisakatha live bukhoma solo ngihleli nawe lapha esibane hotel la khona kune buffet lemnanzi kakhulu ngaphinze ngikukhumbude ma special la khona kuleli hotel kune weekend special lesingathi ling 1000 lokuthiwa i dinner bed and breakfast double in 1480 emalangeni sekune dinner bed breakfast single yona in 1280 emalangeni sekune one night dinner bed breakfast double 910 emalangeni bese kuba ne dinner bed breakfast single yona iyoba 770 emalangeni bese kuba ne bed and breakfast yona ke in 550 emalangeni single i double yakhona in 650 double kubese kuba ne ex mass lunch yanamuhla
ukufaka konke nje lena entertainment ubonke ba Radio Scoop uphinze futhi ubulalele music lapha ngekhathi yona ilunch yakhona namhla beku 200 emalangeni nyalo siyakudina khona tabe 210 emalangeni lena bekuyi Sunday lunch buffet Swazi food lapho igcina khona kudla netinongonongo nami ke sengivile leto jolo bekumnanzi impela simanga umnanzi impela kakhulu solo sisakata bukhoma lapha ka Radio Scoop la sikane kusikhona esibane hotel elinye ithuba another chance ngiyakutshela mpinjana Hello, ngiyakutshela mpinjana ke tla le kopela ka nna ne ke hloka mamelo ke hloka hlompho batswadi bopa dihlooho ke sebetsa fela ka tlung ho sena borotho eo ke phoso dilo o le bonolo ke tobe yebo sisi uthini sisibo solahlekile sophinza ubuyile egcebele sinaye emsakatweni waka Radio Scoop gcebile bengisabuta mina sisi ukuthi lethi yengcina mali lihlangane nato ngitipi sachazela abantu lapha emakhaya ngalo namsakato ka Radio Scoop. Well, nangibatshela abantu ngalomsakato bathi manje bona abakhona ukufinyelela because labanye abanayo le internet or le lapho bangathola khona abanayo amafoni labo ifika ngawo ukuthi bangaloga in bangena. Kodwa nje sebavile into ukuthi lo msakato vele ukhona and uyasebenza. Sebayati ngaloko. Labanye sebake bazama bawuthola labanye bafike abawutholi nje mama. Okay bazama banawo incingo letina lama internet. Nalabazama ngomlala banawo. Yebo. Lokusho ukuthi bathi bona abasitholi nana babathi ba download abafuna ngena lapha internet. Okay labazala kakhulu bakhala ngekuthi bakhala ngekuthi yena le umele simula lo Radio Scoop sisela ngegama lamabuluze bese Radio Scoop. Ngicabanga ukuthi baphathi bethu njengabo director bonjina bobhek baba bemazibuko sitawufika lapha sitabachazela labantu badala ngaleli gama njengoba nawe sebachazele usesengene kuwo lo msakato namhla sikhuluma sisakata live silana esibane hotel la sisakata khona imsakato yafinyelela emakhaya sikhuluma nje nyalo siyakhuluma ku 106.5 megahertz la solakala khona wena usithola phi usathola internet noma sosithola iRadio na ngiyangapoli iRadio usasithola ku-internet nje kuphela namhlanje ungathini kulalelele kanje ngikhuluma njenganyalo sisakata live sine sebasithola emakhaya la sikhuluma khona uke wasithola internet solo siqalile sisakata emakhaya nje ngingathanda ukubavusela lelanga leli-special kangaka ngibafisela ikhisimusi lomuhle lomnanzi logeleka isibusiso senze ngisho nje sibasathi ijabulise emakhaya bangadijabulisi kwenze ngadabulisi ngalokukabi loyo mcebile lapha inhlangano lesikhuluma naye cebile ungaqhubeka ungathi lakho nje lokufuna kubavusela namhla kodwa kungathula lokusikhuluma live emsakatweni namhla la sisakata khona sisakata live vusa takho lokhashana lesikhashana no yebo vusela hlobo takho letikhashana lasedutana ngivusela futhi mgiduzi ngivusele babe buluzi ngivusele make ngivusele lindo ngivusele lihle ngivusele butilozo ngivusele bonhlanhla ngivusele gogo yebo bonke boclassmates bami yebo siyabonga lapha besikhuluma naCebile lapha endawo senhlangano sibonga kakhulu uCebile la sakata khona ka Radio Scoop la ngisakata khona live nangabe ufuna ngena kulona msakato ngu2420510 live la ungasifala khona manje singene nawe uvusele ihlobo takho la sisakata khona sakata live sibonge Cebile lapha ekhaya kakhulu sibonga kakhulu sisi lapha ekhaya kubambisana nathi kulo msakato ngoba solo uqalile lo msakato wena uyinzani umlandzeli uhamba embili kulo msakato nalo sikhathasela njalo usha onke malanga ubuta ngawo kona ungena nasehleleni njengoba namhla ungena sibonge kakhulu sisi lapha ekhaya ngathi ingosi ngakusita nawe uphathe kahle kulo happy Christmas namhla bye bye yebo lenzo lena ngishelo ngibabeni Kulela pekhaya ngikususela tingoma takithi mshalo
angishiyani nenathina lezini angisale ngoba ngingomakhaya lamhla tinke isatijikile tindleko tinishubela lembabane zinibuyela kwekhaya sendiyofaka Qongwane sikhulu sami siyangathi nendina yami yangathi umphakathi uyangathi ngifele lapha sikhulu sami siyangathi nendina yami yangathi mina umphakathi uyangathi ngifele lapha benzawo iyafile benzawo iyafile benzawo iyafile benzawo iyafile Besovile yini nenkampani yakuleli iZips Promedia Investment lekhicita emavideo ngebuchwepheshe lafaka ikhathi imicimbi yanoma ngoluphi luhlobo imishado emaphathi tingoma kanye nema-corporate video etinkampani Zips Promedia Investment bochwepheshe labasebenza ngebunono nangekwethembeka shaya nyalo ku-76053525 noma 76085386 kanti ngalezi khwahlande ngu-0826431452 nguZips Promedia Investment sikhonela kwenda impilo yakho ibe ngcono Zips Promedia Investment bahlukulu ba Vendors Board siyabonga bomhlophe bolonyanza Radio Scoop. Radio Scoop. The voice of the kingdom of Swaziland. Radio Scoop. Radio Scoop. njengoba nawo radio kusongathi soyandlondlobala abantu abaningi sebamati njengoba-ke sikandlondlobala abantu abaningi sebamati sitawufika njani kubamba emakhaya kunemithamo leminingi lenziwako ubhuti wami Mazenya ngoba sikhulumisana nje sisacele kuhulumende ukuthi sithole i-license yaka-FM kunethe izinamba-ke noma mhlawumbe kunengasileke uhulumende ngisayikhathi futhi uhulumende ukuthi inzoka lesabuketha iphalamende so ngeke bakhone ngala ukuthi basinikethe i-license njenje ngihighlight-e emfana umdala ukuthi uhulumende wase ukhetha i-regulator lokuyibandla leli ngilona letawubuka lesikhalo sebantu noma lesithilo sebantu noma-license so losikhuluma nje likhona leli bandla li-under iministry yaka-ICT embabane umnumzane Sanmusa labasiko isikolo ka-SDS ngeke lonikwe ngamatoni ukuthi ngiyelobukako ukushekana ibandla lakhe basekuhleleni wabo so-ke sibukile nokuthi mhlawumbe ngokuhamba kwesikhathi kumbe uhulumende nasekayithezile zabo ukuthi awukhulumishe ephalamende kumbe sase siyafunakala election sesikhona standard FM njengoba na-SDIS asakade Mazenya
ngikhuluma nje babe Mazibuko la ngisakatha khona ngisakatha Esibane Hotel la sakatha khona kaMhlabkhoma la khona iRadio Scoop isakatha khona ivakala emakhaya ungathini kubantu lebahlalela enyalo emakhaya ngalona msakathi Ngingabakhuthazwa ngifuna umdala ukuthi abaqhubeke njalo bamgade iRadio Scoop ngoba utangamandla yena empeleni kuze ingolenhle kahle kahle kuyayi wathi ayijakwa noma uyayibekela lesikhathi lesanele ngoba uma ngabe asimende uyacela ukuthi sike simlize kancane asaluza esemzaba esinzaba ukuthi ama-licenses wathole sibe baningi njengoba kwenteke emazweni lamanye ku-South Africa lapho khona kwanza ukuthi nje mhlawumbe idolobha linye lina-10 noma 15 ema-radio station nakanjani ukuthi asibele isigaba leso ukuthi amende samele aphathile umthetho longiwe notakukhangaswa kahle okhankanywa kahle ephalamende ukuthi vele banikezwe uyakhumbula-ke mfana omdala ukuthi lapha elibombo community radio kwaba nesicelo nakhona bagcina-ke behlulekile bangakhoni kumbe iqhamuka nendlela radio scoop lathambe ngayo ukuthi angene ku-internet bagcina vele bahlulekile bayekela ukuthi ba-apply isikhathi leside singasho ukuthi-ke baningi nalabanye kukhona nje lenye yasemathanjeni i-community radio station yasivakathele khona le ngasibona kunalenye lebetha ekhathi lobebabusonisa itolo kayo magona yaseyangena nalenye futhi yakha-Michael nayo ekayi-aplayele i-radio station njenga-radio scoop radio scoop kahle kahle singasho ukuthi is a community radio station letimele yaseSwatini leyona iyumfana ngengapane izisikomita noma ingapane yemaswazi Baba Mazibuko sike sakhuluma nemhlonisha lapha umhlonisha walapha eMbabane West Johannes Mhlongwe asitshela ukuthi eParliament kunawo umthetho lebawukhankasako lo mthetho ukuthi banikete ama-license ku-3 days noma ku-5 days ngathi akhuluma ngayo le ndzaba wena wathi kangakanani Baba Mazibuko ngayo leyo ndzaba leyo mina ikhuluma kwina yalama-license lamanye ngicabanga ukuthi leyawa eku-straight ukuthi zizofuna kuqala stone because lesithi kanti lo lesikhuluma ngaso ngesayikhathi ko-radio station naleminye imisakato wona uhlukile ngoba phela uyakhumbula ukuthi umsakato nangabe unikete i-license kufanele ukuthi uthethe isibhamu wasinikete aluhlala uhlanya kufuneka useligadi lokuthi lidubula njani ngoba luhlanya nje kwento yazidubule bonke abantu kuphele abantu uhlanya phela sihlanya ngathi nawo ukuthi indaba yalo ngoba izinto ngosenkantolo bamthetho sanje ukuthi unatrick vele nje lapho ingolethisedayo so lengingakusho le mfana omdala ukuthi kube ubumnyama lobo singasho ukuthi ukhona lokwentiwako sesicabanga ukuthi ngumende ukuthi akhona ku-frustrate njenga le ndzaba isephalamende angicacise kahle ezemidlalelo ekhaya ukuthi le ndzaba ya-3 days license lekhankanywa ngokulamalanga akusiyo leyo misakato ngoba leyo misakato mide futhi inesingolo esehlukene njengoba nginengachaza nje ukuthi nangisetha umsakato aminisibhamu wasinweta aluhlanya nobhasanivele tiningi yiloko nje ukuthi zimenze naye ngiyakudinga nokuthi abe ne-security yakhe ne-enough ekuthenini ilizwe lakamza nekuphotheke ngcono manje khona abanye abezinjongo tabo lapho khona tawukhonza ukuthi batawukhuluma ngale lizwe babhethele nalena samhlaba umsakato we-radio scoop ngicabanga ukuthi babe awutingeni indaba emapolitiki nangiva umgomo wakhona ungathini lapho ngoba thina njengemsakato ka-radio scoop lemnele ngathi ngawo imigomo yakhona nemithetho yakhona ayikhulumi indaba epolitiki wena singathi njengalomunye lo ngine walo msakato ungachazela sive uthini ngalo msakato lona ngabe uyakhuluma epolitiki noma ukhuluma lenhlalakahle le-social dialogue mfana mdala ngikhazile ukuthi nasize sikhone kuva kahle ukuthi sine asikhulumi izindaba zepolitiki sine sikhuluma izindabazethuthukisa lelizwe sithuthukisa ukuthi uhulumende wentando labadala belizwe bentando bantu labasha bentando sikhuluma izindaba lezo kungako nje kusikhambe sikhuluma ipolitiki sinesithi loya kasuso esizeni loya kunjani abakhoni ukuthatha kahle singekhuluma ngokuthi abantu bathuthuke baye embili sithuthukise amakhono sidlala umusic nesikhanda umusic wakhona la eSwatini lomnengo nalokunye lesiwachaza nje ukuthi emaswati nalaqashiwe lapha lesithemba lokuthi kumele sibakhulu sona lesiswati ukuze batokhona ukuvakala ngoba singasele isiswati uyakhumbula nomfana omdala ukuthi nasikhuluma ngesihloko sethu sithi isihloko sethu noma ngesihloko sethu sithi showcasing
dynamic Swazi cultural experience isho ukuthi sithuthukisa noma zinemthwalo noma inshisakalo ethuthukisa imihambo nemasiko elizwe laseSwatini. Sibonga phela mfana wazo. Ngiyakuba phela lokusho ukuthi lo msakazo lona ngumsakazo weMaswati, ngumsakazo weMakhomisi. Khuluma namhlanje kulamalanga losuku siChristmas namhla sithi happy Christmas bobonke labalaleli lomsakazo kaRadio Scoop. Kepha ungathini ngala indaba yokuthi livela kangwane liphuma emthandazweni lobo omuhle kakhulu na umthandazo wenkwala lo waqala lapha umthandazo kubona November lapha bonise inkosi ingena lapha entabelweni kumnanzi kakhulu njengathi thina bafana beRadio Scoop lesithanda kangaka lesinto bongathina achazela umlaleli ekhaya. Fanele ngazele ngibona kakhulu ukuthi nje esizeni seMaswati kakhulu na emajaha lefayiphathe tingasha liyathi ngenyama nayikhipha uqala labo mantu bahambe bayawulanza emanzi. Asifune nje nesingaphandle amakhipha labo abazimela dabanika lenzuzo ukuthi bakhone ukuba emalisini bakhone bonke umsebenzi omkhulu. Sengingena ngenzabele ukuthi inkwala ize yaqala nini ngaba nje kuthi eMaswati ukuthi kusekulungani inkwala eMaswati bekaphela ngemnyezi bawo bahanja tonke igosi selivela kangwane zifayekhathi tonke igosi letikhona eSwatini kwaze zawuphethela kulesa kaholo lapha ekuseni lapho khona ingatsha tathu siyabuya ngala sibonile ingatsha nasibe kunengi kungo nje sithi sine emasiko nemphambili izangwane sibeka embili siyabonga nje ukuthi emasiphelele yazi yaphelela inkwala yathi no kwashiswa nekhuni asuke emajange na emasimini awubula njengoba sikhuluma nje kulamalanga inyama njengoba sisimusi ibentile nasisimusi nanokunye kumbele singakubonga kakhulu kuye lomuhle ukuthi ngesikhathi batawuhluka-ke baphuma abafana besekwane bayawubhekana nasekwane bathiwa emateki akanokusho ukubonisa ukuthi imali lebonakalako lawa isipho lesiqhamuka kuyo ingonyama. Sesingabonga nje nakulamalanga ukuthi emajaha selaqhubeka asebenza lapha emasimini kodwa-ke ngikubuka nje simo sokuthi ingonyama zingenteka libuso lichithe masinyane kwabafana noma ngasemajaha khona lokusebenza athimisele ngenteka lisisho ngalesi njema lesikhathi buso sokuthi siyajabula impela ukuthi emajaha kangwane asenyile emasikweni elizwe inkosi mangabe isengiyezwa na avele emajaha futhi njalo esibhedlela. Lokho kusho kuthini bakumazibuko kulaba amaswati nawubona nafuna abafana nakhona inkosi nemeda isamemeda sibone abantu bathelela ngale hlobo ngale ndlela kusho kuthini maswati ngoba ngibona amaswati mina phinde ibane nemaswati emajaha ingasha nabo babe baphekulele ngetinkani bafika nelanga lekhulu lenkwala lapho nakwaziva ngoba mnandi ngabona ivakashi engonyama ngabona ivakashi elive ngabona nemaswati apheleleke acikima lapha igidini lokho kusho kuthini emaswatini babe masibuko. Lengizobako mina eMaswati njengeliswati nami ngikwazi uhlonipho ukuthi ihamba embili. Uma ngabe umuntu omdala athe ucela uyakucela wena umncane ukuthi uphuma ngasekhaya waphuthuma ukhomba wena ukuthi unenhlonipho. Ngakho-ke nami ngisho njalo ngithi eMaswati akhonile ukuhlonipha lomuntu ngelizwe uma ngabe abacela ukuthi abangane ngiyezwa na nangumkhosi sofikile umkhosi wayo inkwala. Uyakhumbula ukuthi kunemajaha noma-ke abantu labadala bemakhaya wabo labahamba kumbe balesinyanga lesisithe bahambile emakhaya selokhu basenkosini bayenta umsebenzi okhona ngicathi ngenyama ngikubachitha bese ngingabuyela emakhaya bawukuzane imisebenzi yabo labanenge bakhulumile bakubuka loko ngathi kulima nani nani thina nje eMaswati siyathi ukuthi yakhuwalile lize lakhuwa yini na inkosi inkosi ngebala inkosi inkosi ngomlungu. Ngakho-ke ngike ngithi mfana omdala uma ngabe siyazonda kahle simaswati uma kusuke bambala ubambe ungabi nanokuthi hhayi ngeke mine naloku soyasigabha njani ngokuze bakho sina evela kangwane iswati wenza naku nanaku nanaku mfana omdala. Ungamangala umlaleli lapha ekhaya solo sikhona sikaRadio Scoop la sakatha khona live sakatha lapha esibane hothela la sakatha khona solo nginaye ebheki baba basibuko lapha elayinini solo ngimbuka ngathi babebheki masibuko ungasikela livela kangwane lawathanda masiko ngibonile mina isizwe seMaswati sisemune ngibonile mina isizwe seMaswati sisathandzana ngibonile mina thina bakhona bakaRadio Scoop siyakugabha ngalesiswati bethu ngoba sibonakala engathi sikhona lapha sigijima senza umsebenzi wenkosi ungathini kubalaleli ekhaya. Sengaba nje kubingelela bona abafana bakaRadio Scoop ngiye ngithi nebafana labanemandla kakhulu laba
ngoba bawumabizwa kwabenza uma kuthiwa yezwa nawo bakhanda bakhona uma kuthiwa live nawo libheka le bakhona bayatisa ukuthi kwenteka nevele ngicabanga ukuthi kuyinto lento empilweni esidingayo ukuthi ezindlela kangwane kuchubeke njalo ngoba inhlonipho iyona into iyona inhlonipho leyakhalisa live ngenhlonipho uma abafana ba-Radio Scoop bawuhlala ezimini esizimini sabo kuhlangana ukuthi bakhonela ukuthi basukelile bathuselizela kangwane mina bhekwa ngizibonga lengazichaza kahle amakiyokiyo gamethe khuluma ngegama lelithi makiyokiyo angilitholanga ngikudlala ngalithola khona lapha emajaheni lapha ngangibutheka sengikomfana wasekhaya ngithi kulo buswathi lengibobona ngeke ngize ngitshintshe noma bengingasakata kuphi noma bengasabatha ngesheya kwetilwandle kepha kulo buswathi lo ngeke ngize ngitshintshe ngoba uyathi vela nasekufika leli langa lenqwala uvala msimbeni nje wakho uthi hayi sesifikile inqwala lapho usive sesinyakatela sesiya khona siyativela njengamaswati ngike ngayibona lale nto la kuwe ivuka abamazibuko ngabe ukhathethe ubuthekile indlela wena abamazibuko uphela wena sibili manje mina ngijale lisala ngisenyathini libito lami libutheka lembutho ngingenele ngibe ngizwa ukuthi ngamuthola njalo lapha ingenele ngathi nangibuthela mina kwaba nejale la ngibuthekisa sanemvumo ngiyinkilinkwane wathi nje kutheka elajawuyele ngiyangihlemanta inkulungwane kuyangicela enhloko masiyayithisa ukuthi kuye lapho uthi lapha asinangithuma sengiyakulamshisa ngoba kwangumzemba ngathi ngiyangena ngeva lapho kuhlaba namashe kushisa umhlabathi ngathi kusela ngalamantu inkulungwane wasewasilelajwaye akuzobayesinangingena yabunzima into sengiyema nje soyanginika ngi-oda ukuyenda nje mina hayi nani ngangena ngamlandzela ngangazi ukuthi kumele ngiyinde lapha enkundleni bathi nabangiyala-ke bathi ngingenele kunjalo nje sale sisala nasi khona sine sikutho ka-Radio Scoop ngoba manje ngilamajala akhona lapha ka-Radio Scoop akusho nje ukuthi kumbe kunemajala angabuse kunemajala abusekile lapha ladinga ukubeka indaba ethuthukisa live ngenhlonipho labatisa embili kukhona ukuthi emasiko kanye nemihambo yelive lakangwane nokuhlonipha-ke nakuhulumende lokhona ngaba izinati embuso ngaba malunga ephalamende kuba kubushifu nakubuzi bantu labadinga inhlonipho noma labadizeva inhlonipho ukuthi siqhubeke njalo sinayo inhlonipho ngoba inhlonipho ngiyo libona siyalive lakugwane lihamba embili linethula ngalokuthi linenhlonipho siyabonga ababebheki mazibuko lapho ekhaya besingabheki mazibuko elayinini lethu sibonge kakhulu bheki sibambisana nathi sikhuluma ngendzaba yalala msakato ukuthi lona umsakato kumele Radio Scoop hayi ukuthi ngumsakato nje umsakato webantu umsakato wasemakhaya umsakato wawo wonke i-social dialogue ibonakala ukuthi yendeke emakhaya ngikhuluma namhla sisakata lapha eSibane Hotel ngibonge kakhulu mfana wasekhaya lapho bheki mazibuko ngibonge kakhulu ukubambisana nje ngingashimi mfana umdala ngikebhekena senaba nje ukuthatha banaleli be-Radio Scoop kubadlulisela ukuthi bandlule elangeni lanamhlanje sisimusi September nosemnyakeni lotshalo batawungena awusize futhi bagade nokuningi lokutaqhamba khona Radio Scoop sengaba-ke kubathatha nje bafana labancane lapha kuna-Justice Money Makers lamini kishe kwakhona Radio Scoop ulapha ebhetali kube nathi amasilela umahlanya kube na-DJ Sunshine Dlamini usezembabane kube naye emagiyogiyo kham umfoka Dlamini walapha emlindawo zesiteki kodwa-ke ngekugqoke madlangala ulapha kwamanzini nami-ke ngiyi-DJ Farmboy ngoba labaningi abathi ukuthi ngiyi-DJ Farmboy nekaresosupe ngiyi-DJ Farmboy for the wise men from the south ngiye-ke loyo nekhuluma konyalo ngiyabonga nje bonke bunjiniyela bethu ngalesisikhathi solimsana nabo ngathatha nanaba labanye nabalandelako ngibone kakhulu isapoti lesifolileku em-radio yasemozambique le-specialized nayo lesimele isakatha ngesingisi ukuze ngibonge the Hyper Stereo laba se-South Africa ngibonge na-Empower FM lose-Groove Moon lapha e-NSA bese ngibonga ngina nathi ngihlangane nesebenzisina kabantu ungangeni ukuthi kumbe ngabonga nabusekhitharing ikhona lesebenzisana kamnandi naye bese kuba nathi ngihlangane vele singaphansi vele singekho ngaphansi kwahulumende esifake ikhathi siba nesengaba foundation sasengaba lethi umholi waso noma-ke ngathi
umuntu asawule ngimake inkosikazi la Kininza bese ngicela ngibonga nebakasenzela epilepsy organization nekuyinhlangano lesamzelo sayo kulizinyane banzizo sikhona ukusebenzisana nabo bese kuba nalenge-ke inkampani inhlangano lebesizonsezineselile bathi IBA athi International Digital Approach besiphakamisa lapha embabane bana sisaphesha ukuthi sawucela ukusebenzisana nabo senze kungalenye-ke lena ekakhulu lesithi ekuphepha emakhaya noma sekuphila esifeni se-HIV ne-AIDS kuthiwa ngekuzezithemba charity organization inani letinhlangano lesisebenzisana nazo lesingekho ngaphansi kahulumende kuna-Zeus Foundation nekuyinkampani noma ngihlangano leziwe ukuthi ithuthukisa njani abantu labasithekile ikakhulu lona osithekile nemfundo loswathi-ke sisebenzisane nawo sisebenzisile eseneke nawo singabonga nababemuzazwane ngibonge nalabaningi nje labafake isandla sine-radio sifake ngilalayinto kuze benginyane ngibonge kakhulu umfana wasekhaya ukuthi usibo muhle nebangani bami ngibathathe nje kancane lapha nalapha ngoba baningi bona ukuthi ilizwe lakangwane baningi kakhulu naseningizimu Afrika nakuhlaba wonke nje ukuthi siyabadlulisela impela sithi phambili nge-radio studio ngoba radio studio asiwakho mfana wasekhaya ngelizwe lonke nabantu bonke asibonge kakhulu. Ungathini baba eMasibuko ungakabe ngiphasi nje ngoba sesiphumile Christmas sikhuluma namhlanje kulanga lelinqangi kakhulu la happy Christmas. So ngathini kubalaleli baka radio studio umnyaka lomhla utabuqala masinyane ungathini kube bahalalisela abasatha ungena eminyakeni lemusho usho nokuthi radio studio tabakuhle ngalelo langa. Mazenya kangibonge ngoba lapho-ke masifika lenza leyo kunesiqelo letimbili noma-ke imemo letimbili sekuqala sine-Swazi Boy Swazi Boy ukuthi ayikhumbula ukuthi inkampani yebantu labasha labakangwane labakhona ngokwentala wasithi kujayiva nani imicimbi lemikhulu njalo ulapha waterside lodge esibhekele uyalogisa umnyaka lapho saphinde futhi samenywa-ke umlilo production ukuthi unaba labathi bakhuluma nesizwe sibona ngosento ngumuntu duze sibekane nezilongo zamagagaba bathe banemcimbi lomkhulu lapha Mavuso Trade Center kujuba umnyaka emakhaya ngebaningi kakhulu ati abakhona asathi ukuthi ningejo skutheni niyakhona-ni ukuthi nithathe ngala size nithathe mali ujisele emakhaya mfana omdala ngoba netindawo letimbili sinayo sisiseze ngalelo langa kusuku imvelo omunye ubalingasi nabanye babe ngala siyawubona ukuthi kusebenze kanjani mfana omdala njengoba hlala senta nasemabholeni mfana omdala. Bonke kakhulu sicabanga ukuthi loyo msebenzi loyo sabe sikhona live ngoba radio studio ngumsakazo losukumela itulu nalothi imiselawo nangabe la ubitwa khona ngoba ngumsakazo webantu. Okay babe Mazibuko sibonge kakhulu lapho uNtabe bisima babe Mazibuko lapha endase ezulwini sikhuluma naye elicingweni noko-ke naye utabe akhona anathi la emsakazweni sisasakata nangumsebenzi wasesibane ukuthi wasibonge kakhulu mfana wakithi lapha ekhaya. Kakhulu kakhulu babe asibe nesuku lomuhle wasibe nesakata lomuhle emasada jabule nga-radio studio. For relaxing sounds, soul, jazz, and more music from all over the world. Stay tuned to Radio Scoopé. Say
sibonge lapha sibonge just umfana kaDlamini sofikile kutonkhulula solo bohleli naye Magiyogiyo Gamethe sedavalelisa kutshala lapha esiteki sengiyavalelisa ngithi bekumnanzi balaleli lapha emakhaya kanye sihlanyele kuhleli kanye lapha kulomsakazo weRadio Scoop lapha esibane hotel la besihleli khona sengisoyahamba umsawambazo lapha isiteki Mlindazwe ngithi ngisahamba sengibuyele ekhaya ngithi nisale kahle nebamnyama bayothuli nini balondongandongana basembeleni nini nabantu lovusa loqisa umuntu esiswini ingani nguwe wena Mswati lo wabonakala ubhodla lapha elitsini kwamangala bakandanda kwathiwa hey khona lo bhodla ibhodlile lapha itsini kwathiwa ngubani lo bhodla lapha elitsini ingani kwakuyimbube kwakuyingwenyama ingani kwethuka lapha kamandanda lapha nakuthuka lo kwathiwa ngubani lo bhodla kwakuyingwenyama leya ibhodla lapha esibani ngani ubonakala Mswati wehla lapha esikhumuleni sethi ndiza kuphela tonke tinsatheli ingani leti nitsatheli kwakhona nitsatheli ka-Radio Scoop tathi khona nitsatheli The Times of Swaziland tathi khona nitsatheli The Observer ingani tathi khona nitsatheli lapha taka-SIBS ingani ayikhona i-Channel S nayo laphaya la khona Mswati wabonakala khona hawu selehamba lijaha la kaGamethe lapha isiteki sotanithatha mjusti sokhona la kutomphumuta umoya khulu lapho emakhaya kubambisana kwethu ukuze phela ngitsikini ningene kahle eminyakeni lomuntu aniphathe kahle ngisatha ngene eminyakeni lomusha nitiphathe kahle wonke umuntu ahlale ngenvombi kuze kuthi angene kahle eminyakeni lomusha sithembe ukuthi naseminyakeni lotako siyawubambisana siyawusebenzisana kahle kakhulu lo sanivalisayo uMagiyogiyo Gamethe umfana walapha isiteke Mlindazwe hawu sengithi bye bye sohambile Magiyogiyo Gamethe Sabathi abahle isinhleti yalela futhi siphethe kahle yekela ubu serious I'm counting 1 2 3 4 we lounge safilela baba saphila la yeah we live go baba una gote out television sukuma yeah attention saydalela baba yeah serious ungasoba serious singathi madlala nawe besoba serious ungasoba serious
Njani na Kismuse? Semsakatweni Radio Scoop plus kanekise khona isibane hotel asilosakata live.